Hawaii, USA International Reynaldo Rey Fiesta Centennial Award Search for a $1 Million Amazing Story 2026 in cooperation with Yum 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 Special Letson Pork Belly, the winning product of Crispy Pata King. Crispy Pata King, the #1 crispy pata in Hawaii. Licensed and certified the food handler in Hawaii. Ti programa tinga na Apollo 1. Lagkip. Ti napalabas. I love you. I love you. Ha? I love you. Nagigtot ni Lourdes manong name iti daytang imbagag ken kuana. Oy. Ha. Amangan no samun tun may bagareta. Intun no panawen. Congratulations, happy graduation. Kasdamat kang ka Lourdes. Ito nga patang graduardan ti high school. Nujak mariro. Dito yung may katlo. Kan may kaupat nga patang ibaga. Iti I love you. Sige. Ibagam to ulit dito after 4 or 5 years. At danto ipakita kanya ka diploma. Diploma? Ito yung diploma. Diploma ti high school dito. Di kayat ko, diploma iti college. Amom samat, nasanda ka kabalan datatang ginana nga pagbasahan iti college. Pangalak ko mga diploma ti college. Isunod ebidensya ti panang ibagkamanin ken tata I love you. Oh, sorry Nicolas. Ngam dito siguro hindi mo di nga managkita ta. Yeah. Ket after 4 to 5 years, agraduarak ton, nadanton trabaho ka na pindas. Ket mangurek tumet ti lalaki nga mga kanyak iti I love you with college diploma. Ay, itan ka talaga, Lourdes. Kinilodawat ko, nasabi ko ma, tagkita tandumanin. Mapasamak tupay nga ta, panagkita, Nicolas. Tingkay nang igan, papagayam, ket may sala nga paset, ti pagkasaritaan, ni pagayam ti yung Nicolas, iti probinsya ti Ilocosur. Nga dito nga pagkasaritaan, ket iso ti may kaupat, nga success, lagip ti napalabas, nga la success story, ngayon ti pagpilihan para ti panakapili ti best letter of the second week, iti bulan ti Agosto, idagtuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Centennial Award, Search for a $1 Million Amazing Story 2026. Babaan ka ni Reynaldo Rey Fiesta di Honolulu, Hawaii, ken ti programa ti nga lagip tinapalabas, idi Action Radio DCJC Lawag. Idi panang matmaton, Station Manager, Attorney Nick Malasig II, nga pangapakan niyo kadagiti agkakadakkel nga premyo in cooperation with Yum 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 Special Letson Pork Belly. Naglukaten ti Yum 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 Special Letson Pork Belly, licensed and certified food handler in Hawaii. Agawat dan kadagiti orders. Ag-text when tumawag kayo ti cellphone number 808-673-5595. 808-673-5595. Wano ang direct message kayo iti Facebook account ng Yum 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 Letson. Agaramid na pa iti Letson and Rice Bento nagbalurlayang iti $14 plus tax. Ken 1/2 islab Letson Belly nagbalurlayang iti $65 plus tax. Ken 1 whole islab Letson Belly nagbalurlayang iti $130 plus tax. Ken mabalimpay ta order iti small, medium, ken large pans. No ang order, ag-text wano tumawag iti cellphone number 808-673-5595, 808-673-5595. Wano ag-direct message iti Facebook account ng Yum 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 Letson. Laglagipen, naglokaten ti Yum 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 Special Letson Pork Belly, ket agorder itan Yum 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 Letson, freshly made in Honolulu, Hawaii. Owned and managed by Reynaldo Rey Fiesta dita Honolulu, Hawaii. Isa rin natin yung tayo dinggen
Deto'y panagyaman ken awis. Deto'y 7th grand finalist tayo. Seventh grand finalist, the Reynaldo Rey Fiesta Centennial Award, Search for $1 Million Amazing Story 2026. Congratulations kini Rogelio Boy Baldonado. Tubo, iti Badok, Ilocos Norte, nga magdamag nanad sa Jai, Honolulu, Hawaii. Denggen tayo, ti panagyaman ken awis ni Paring Boy. Agyaman kami unay manong nemi tati pagkasalitaan ti biyag mi ken ni Delia nga asawa. Tinangabak nagragsa kami nga agasawa kas tamiten dagiti adu nga ibilang mi nga anak mi. Nga itilikodan adi mi ida pudnong anak ngem inted mi ti aya kadakwada anak karupay ngem pudno anak-anak ket apo amin nga dumdumngek ken nagbuybuya maawis kayo amin ngagsurat met iti lagip iti napalabas tapno kapadasan nyo met iti mga bag. Ayan, dadyan ni Paring Boy. 7 grand finalist tayo. Sino nga ta? Iti 8th grand finalist tayo. Di champion, best letter of the month of August. Sidag tayon iti finish line. Kabsat kang gayam. Pagkasalitaan ni Nicolas Di Locosor kat pinauluan ta iti diploma o diskarte. Ayan. Kasi nga nangiganya itay, into ni bagam manin kanyak ti I love you Nicolas ko na ni Lourdes. Ida graduar ti high school. Pasurutam to ti diploma, college diploma. Amumet. Masan ta kakabaylan datatang ginanong ko pagbasahin ko na. Anyan tot nga tat mapasamak. Adagid agbibuhi ita. Thank you for watching. Paki-share, paki-follow. Ti page ni Paring Ray nga Fiesta Centennial Award. Ket no iti YouTube channel tingga pakangigan. Pakabuyan iti ito nga video. I-share yo, i-like yo sa kay ag-subscribe iti YouTube channel ni Paring Ray nga Reynaldo Rey Fiesta Centennial Award. Nga nagdatakkal lagi agur-ure nga premyo. Hindi ito ibasa, ituloy ito pakasalitaan ni Nicolas. Di kiti madaman nga agbibuya kanya kita, adato yan ni Matda Yolanda Kalumpit, ni Erlinda Panterosete, nga mangur-ura iti Lunes para iti panag-birthday na. Advance happy birthday. Ni Erlinda Estabilio. Erlinda Estabilio, thank you. Kaya dumapay nga madaman nga agbibuya ta. Salamat iti panagbibuya. Kaya dumapay. Ni Matda Yolanda Kalumpit with 3 hearts. Ngay ito madlang dublian nga buyahan into no aldaw. 12:30 ng ganat alas 2. Iti lagip ti palabas. Iti Action Radio DCJC Lawag page. Dagidag birthday sa runuta akablawan. Yun. Anak kandidat August 13. August 13, Thursday. Siyempre, birthday ni Sharin. Iti kalman nakit ni Miss Yang. Ita ni Sharin. Happy birthday king kasya siya. Sharin Ruiz Gawiran. Dito Nemer Studio. More birthdays to come. Ayan. Kayo ni J. Anthony Gawiran. Kan kastamat yan. Mami da Jacob Jahil kani Jaya. Ni Sharin Ruiz Gawiran. Burudek mi kini Mami. Ayan. Manang na ni Namelin, manong na ni Yongyong ni Gonggong. Advance happy birthday kini Juicy Salmasan, dita basement Ilawag City Commercial Complex. Ito 17, advance happy birthday kini Erlinda Pantirosete. Problema na, no, maibusto nga ta. Ayan, gisagana kati anak. At gisagana mo, dati sukpot na ganan. Siplak. Tapno adan to pakisiplakan. Di kita iawid. Di kita umay. Kasi naman tinintun 17. Advance Hammer Day. Kini kagawad Hill Castillo. Di kabungaan B. Lawag City. Into na 18. Advance Hammer Day. Kini Emma Pascual di Hawaii. Into na 19. Advance Hammer Day. Kini Sister Glory Fiesta. Ito San Nicolas. Into na 20. Max Simon. Advance Hammer Day. Kini Max Simon Ruiz Ojerio. Kasama tayo into na 21. 22. Kini into na 30. Advance happy birthday kada Lena Edgar kini Elmi Garcia dito California. Nagapokin ni Dumel Garcia and your family. So, ilan nga pangablaw papagayam. Entay intanon. Itangaro din. Itayon na ituloy nga ibasa pagkasalitaan ni Nicolas kante pinoluan. Diploma, wano diskarte. O yata pa dito yun ni Feli Caser na lain kan Feli. Nakarimit pala ni Josie Edi Calman. Best message sa kaong pay sungbat na. Nakarimit mo lang.
ni Rogelio Boy Baldonado, the 7th grand finalist tayo. Paring Boy, kani Maring Delia, kumusta? Dandani may uploadan dati video. Yeah. Isirang kanto tapno mabuyam dati video tayo. Ayan, dati question ko kaya nagiti answer mo. Nagwapo ka dati t-shirt mo. Padpada, ay t-shirt. Polo shirt mo. Malagi mo na intid mo mat kanya nga polo shirt. Isot piragbado. Padpada tak. Mahilig tati red. Meaning love. Okay ba? Ay, thank you balayan. Kung na balayan Marley Pampit Balisteros, tinakman nang i-share ka dati nga video. Yeah. Tarararan. Iya. Tiyan. Tingnan din, ibasa. Dito ababa nga lagip tinapalabas ni Nicolas iti Ilocosor na pinoluan tayo diploma o diskarte. Yak malipatan data nga sa ni Lourdes manunemi nga nakainlabak idadda kang palagin ti high school. Isu ti first and last love kong yung karik. Gam ti makadakas. Dublem to nga baga I love you niya nga dapasurot na nga college diploma. College diploma. Ininto inulit-ulit na tatang kininanang naming sandak akabailan nga pagbasali ti college. Gagangay lang nga karpintero di tatang ininto 5 kam nagkakapsat. Tiyak tinauna. Kunang hard ni tatang. Oras na naggraduar kan di high school, sumurot kang kanyak nagtrabaho ti construction. Anyat na mo, baka man na may sakang tunga na laing nga mason. O, skilled worker. Kahit kaduan ng skilled worker, kaya mapanda sa dya Saudi. Agab abroad da. Deta ti pagbaknangan mo na pagsaliwan-wan ti biyag da. Ngamtsak met hilig iti construction manong name. So nga kareading nga gundaway, napanak iti asakaanan ti bantay numampay adayo pinagpagnak na pangkudinanon sa dyan ni Uncle Dalmas. Uncle! Oy! Si Gagayam Nicolas. Bagmantanan ano sam tinagnag nang may dito kit nagadayo nagrigat ti dala. Ano bram dito Uncle? Egas makita am agum uma. Tatama umaak sukayak sa kus itukitan ti mula. Sa dyan nga banda adot mulak na saba. Idya nga banda, adot mulak nga papaya. Idya nga banda, adot mulak nga natag. O, abay may ka. Didak mapagbasa at tatang kinanang iti kolehiyo, Uncle. Pasurutin nagdatang iti construction, ngumtsak kayat ko na. Anong ti hilig mo? Kas ti hilig mo, Uncle? Umay katulungan. Ba ano sa mga tibiyag dito sa kaanan ti bantay? Kada baklas ti bantay, agumata. Adayot danom dito yung pagsakduan. Nung pa'y adawaig dita nga pagalan ti danom, nga mabalim mo tapak kurumasan ti ado nga labas. Kamay dito ang kila. E dyan ti kalapaw ko. Awang pa'y kuryente dito at nagadayo nga rod. Na, desidido ka nga tulungan lak. Walang kel. Agay. Kastoy nga rod, teramidang bro ka. Yung kanto sa ili, iti agriculture office, tagpa-advise ka. Anya tinapintas nga aramiden tapno napintas ti maimula. Kasi siya ka di angkel, oin. Amo ti ba nagmula at tiyempo na? Ada dagiti rumbeng nga maimula. Ada dagiti saan nga rumbeng. Ada dagiti tiyempo ti tudtudo, tiyempo ti tikag. Kasi lak mo lang agbasat agriculture na. Kastang ito. Di mo ka di kayat, nga uri awan diploma kat may sa nga nalaing agriculturist. Basta nga rin tinaramid ko, manong name kat mas daw, sa dinuti pagmulaan nyo. Bakras ti bantay, sir. Aguma kami. Ikit narigat Ito to ni. Ikang katiri, libre nga bukel. Libre nga kababasaan. At dapat ito nung kasunod, agaramid ti organic fertilizers. At akadi asidag yung ayan di kiti baka. Medyo adayo sa ti andi kiti pasto ti baka. Anong usam, mapag-agala ti cow manures. Dati nagagong rugit ti baka. Anat kayo sa jay, dalamban nyo. Adot sabad jay, sir. Good. Madre kakao. Ada.
Dati garami, dumati malapsan mi nga taltalon nga ayan di kita garami sir. Alam data ka libro, pangbasaam no kasano, tagarami di vermicast, una niya man ang klase ti organic fertilizers. Malibre kayo. Napintas pwede produkto yo. Gusto usar ka dagiti synthetic nga abono. No organic fertilizer ti usarin nyo, ang kayon nagpasuyot. Awahawag nga gumadgatang ti chemical nga pangpatay ka dagiti peste. Taadamin ditan. Kamu na siyat man sir. Muno taon mambarok. Ag 17 na. High school graduate ak lang. Kito rin saan kang nagbasa ti kolehiyo, basta basa amin di kitan. Libro kada pamphlets, kasla ka lang, graduaran ti agriculture. Adu nga rigat mi manong name ngem, idi agbungan ti adu nga rigat. Apo barak, kasta o na pintas dagiti resulta ti mulat. Ti problema, uncle, transportation. Kasano ti panangi transport ta kada gito yung nga makanjay sentro tapno mailako pagkaden ta Jesus nagrigan ang labayam bumangkat ta sa tanto mapan arag kilaan dati jeep nga mabalinta nga pagkargaan jeep nga iti pang pasahero nga jeep malaunan na ti 20 nga pasahero kat may tangkel ngim sino tag-drive dali lisensya, amok tag maneho. Sila natay alain tang ipasada sa taag boundary. May tangkel. Sige, kasta nga rin tinaramidan na. Kasta nga rin tinaramid mi, manong na mi nag-harvest kami kadagin nga teng, ken bunga, timula mi nga papaya, dandad dumapay, manong na mi saba. Sa kaming karga ti jeep, panditsandaan, iti masapa. Oy, umaribong-bong da. Oy, gumatang kami. Angkatin mi. Di malpasin, ti padagangkat da, intedan ti bayad. Agsagsagawisaw kam kinangkil dalmas. Anggel, nawadwad ti naglakwan da. Mabalintan nga, patakderan ti saan lang nga kalapaw, no digat natalgid nga balay. Kenapa, Anggel? Ket daduma pa yung masapul ta, Yun. Kaya gasem ta libre ti abono, gabata muta tagaramit ti organic fertilizers. Yan. Ang problema. Kat nung kaskaso lang baro. Aga mangpakusukustan sa diya, tapos nung santang marigatan may panggap ti danom. Ken daduma pa, basta naanos lang. Saan nga napupuutan manong name di pa naglabas ti panawen. May sa dua, talon nga tawan. Ada na talged nga balay mi kiniangkel. Di mano ng ti kuryente. Napintasin ti dalan. Manong name. Nagtultuloy nga. Ada di jeep. Kat nakagatan kami pa yung ti pick up mi. Naglaing tangkel. Laing ti diskarte ta. O, sadlaing nga ti produkto ta ti mula. Ilako ta. Anapay. Aglaklako ta pa yan, ti fertilizer, organic fertilizers, nga napamo nagsaludsudan iti farm supply, no, kasapulan da, o, ana pa, ikiti similya pa, angkel, nagituin, mapanta, ilako, adot ang gatang nga nagitay, similya nga, tarong, kamatis, okra, sili kanda dumapaw, apo nagpintas ti biyag ta paro. Ket ni, saggay sa ti account ada nga paggidanen ti account ngem mapangkagibang puno ko alam na to yung bank account ko, card ko. Libro di bangko. Kaya ba't sa rungkaran tatang kinanang mo ganit kapsat mo. Yung sa rungkaran, idangkel. Aggalugan na ka dito, lugan ta nga pick up. Gumatang tamad ng kadagiti pasarapo da kanakwada. Kinkas tamaten, para manantamot ada giti produkto ta. Ito pa'y taragantan nga native nga manok. Ito pa'y taragantan nga kalding. Ito pa'y taragantan nga baka. Ito pa'y taragantan nga kalda. Kasta una kiragsak datatangkin na nang iti kakapsat ko iti sumarong ka kami after 3 years. Nga pa una nakaw. Ita man lang sumarong ka. Katalo nga tawon. Bisik ang ngawin tatang nanang kakapsat ko.
Getoy, sanpat mi para ka na kay amin. Ay, naga daw. Thank you, Manong. Thank you, Manong Nicolas. Abayan niya, ko ayo, aya. Ano nga ako ang ibagbagamit ka ba? Kasinsin. Kasinsin. Napintas di ayaming, nagtinulong kami nga naguma, nagsukay, nagtukit, nagmula, nagtaraken, nagaramid kami pa hindi organic fertilizers, salang o susaramid fertilizer, ilaklako mi, ado na kita ilako mi. Ni, mayat man, mayat. Din to ta awawisan iding ang construction datang. No, imanugot baka haon pa kasto yung asenso ti biyag. Mayat man. Mayat. Ay susapo. Mayat ka talaga. Talagang tidiskarte mga gulitay. Hingga ko nak kini Uncle. Uncle, at kurang ta. Anak kurang ta. Anak at ka sa pulan ti lalaki. Kaya babae. Tiyak pinabunyagan Uncle. Eh, po ay kita. Adumot di tari kita magatgatang. Serbina na kwartata. Dan! Hindi mangiruar, tayawid ta dito balay. At damit logan ta, apekit nga saan eh. Doang ang GRO, anong namitin ruan mi, kat nagpalumpa kami kini Uncle. Maria tinagan, ti GRO nga parehak. Isabel met kini Uncle, manong. Sagay sa kami ti sila, siyempre, nagpalumpa kami. Dito nga nangigkuti asog ka na rin ti may nga babae nga dadamag ka ng parugso kanya. Oh, Nicolas. Oh, Maria. Nicolas, ang galing mo. Nagpatnag manong nimi. Nagmalmalim da pay. Tamo gustuan da tagyan iti panaka-farmi. Napandabay nagdigos iti waig. Iti waig sadya kami pa manong naming nagpembang. Sa dalalagawi din iti malem manong naming tuldod mi ida. Sa ulitin pugi. Ha? Ako na naman uli ang gusto iyalabas mong parehas. Parehas. Dito ko malagip manong nami ni Lourdes. Saan itantian ni Lourdes? Kada ito nga tawa naggraduaren. Upaten manong nami nga tawen. Adun ti ornong ko nga dati bangko manong. Hingga nga 5 years, 5 nga taon tinapalapas. Kaya di may sangal daw manong nami nga dumanin tinaglakwan mi kini Uncle lapanak iti bangko. Awan-o ni tao. Idi tao masadagag iti may sa counter na kigtuta. Lourdes? Oh, Nicolas. After 5 years, ito naman hindi pa nagkita ta, kalbasad hindi nag-graduate ti high school. Ano, Umbram? Umay mo ka ag-deposit? Deposit? Naggapon ti deposit mo. Sweldong? Bueno, dito yun. Ado tayo ta. Dito ti. Bag. Libro di bangko. Idokraden na manong. Dagdagal di kwartam di bangko. Milyonaryo ka? Si Kama dadakat milyon na na. Ano nga saon? Anong trabaho? Nag-graduate ka ti college? May saklang nagagangay nga farmer. Sana ka na daan iti diploma. Akas may isang agriculturist. Ngam nalalay nga pa ngam agriculturist. Babayan di pa nagbasak ka iti libro. Kenda da dumapay. Ada nalawa nga dagami kin Uncle Dalmas. Iti sakahanan kin bakras ti bantay. Inuwami. Sinukay mi. Minulaan mi. Hingga di manon sa jeti kuryente. Dan nabuslod kapag kapuan ti water supply mi. Dan bukod mi nga balay. Dan di service mi. Kas makikita, dati matilibrete di bangko ni Uncle. Halos agbatpada kami. Tagbingbingay kami. Nicolas,
Awan ti may pakita nga college diplomata. Diploma na. Diploma. Diskarte ti amin. Kinagaget, kinasalukag. Kinagaget nga nangammo di kiti rombeng nga mamuhan. Kas kang ka naggraduar, iti kurso ng agriculture. Ngem nalaing ka pa ng agriculturist. Gabot experience mo. Ala, mabila nga. Dasi kasun ka. Awan, mabaling ka di manin. Nga bagakang ka I love you. Umay ka sa di balay. Amo met ti balay mi. Sige. Umay to iti bigat ti Saturday. Apay bigat. Tapno awisan ka. Nga umay ka sa jay. Ayan mi. Iti farm mi. Kinangkel. Kasta nga ron tinapasamak ket adu di kitin sarabok manon na imi. Hay! Papaya! Hoy! Saba! Nateng! Itlog ti native ng manok. Native ng manok ko mismo. Hindi pa ni mama kanigdikapsat ko. Pa, malagip yun ni Nicolas na kinaraduarak ti high school. Isunan. Nalawak ano ti farm na. Awisan na nga mapang kami sa di farm da. Mabaling ka di? Nawisak iso na, sir, ma'am. Ikaw na. Nagabuking kami na kita, oy. Isot produkto mi. Maya na. Sige. Kumuyog ka nga ken kuha na. Lourdes. Kasta ho na iti panang daydayo ni Lourdes, manong name tinakapimpintas nga farm. Nagmayat dito, oy. Kayat ko dito, oy. Kayat mo, dito nga paset, pag nipatak na rin tatibugot nga balay. Kauna. Ore awan diploma. Tinasken, diskarte. I love you, Lourdes. I love you too, Nicolas. Naging narakop kami, naging nagik. Kalpasan naman nung name adda kami nito, nagtiseled ko, ket dituyan manong. Nginekkat kon ti pagan anay na ket nakawaywayan digiti matak kamang buya ti pakabuklan ti pintas banglo ni Lourdes. Nga idi pa laeng adakam ti high school ket inararapaap ko. Naagkakon digiti bibig na naprusa kon ti barukong na naagkakon ti barukong na mismo ket nang kun digiti asog kenareng-eng ni Lourdes. Nicolas. Nicolas. Nyagunod kun tinabayag kun nga natarapaap manong name kabayatan kalpasan ti 5 nga tawen. Wen manong name da kaming metlaeng kini Lourdes ti nagkatuluyan. Mangipmop obisina isulat ti bangko idinto tasyak manong name intultuloy mi kini angkel tinang paduras ti farm mi. Panaglako kada kiti produkto mi kinagramo meten kada kita dumapay nga nasken nga mailang. Ada meten asawa ni Uncle Dalmas manom na natulungak ket naparaggraduar ko dagiti upat nga kakapsat ko manong. Pimintas matibyan, tatatang kinanang tadi makkel ti balayda ken kasta meten napakaduras matlamin da kaming upat nga kakapsat. Naragsak kami ken ni Lourdes agraman kadagiti upat nga anak. Dito nga rin, ti pagkasalitak, manong naimig at thank you, tilaing mo nga nang ibasa, at sabi ko ma, damat na ibatik nga ada, liliwakin pagsarbingan ti biyag, to agyaman, Nicolas, iti Locosur. Pamagayang nga nagdangag, ken nagbuya, ulitan niyang tumadlabuyan into no Aldao, at atidog ti panakay portray na into 12:30 ganat alas 2, iti programa tagalagit tinapalabas, iti Action Radio, TCJC Lawag. Yeah. So na lang taanusan nyo, taadot komersyal na. No number 1 ngamin ti programa ket adot komersyal na. Yan. Sila may sa ti dengdenggan ti so amin ngagdengdengag ken nagbibuya kada itang oras 12:30 kada alas 2. Perlita Glipa Matias, thank you. Hello everyone ka LTN happy watching ko ni Perlita. Kastamatan kita dumapay nga nagbuya. Yeah, thank you for watching. Okay? Ni Erlinda Pantirosete birthday into no Lunes, agaw awis dagiti umay maki-birthday ni Mary Jane Mercado Guzman at anak tati kasadi sa sitio Uma. Ni Feli Caser,
Yan. Naduma pa nga nagbuya ni Matda Yolanda Kalumpit. Ni paring Boy, Rogelio Boy, Baldonado, Kenny Delia. Yan, happy watching ka na kaya nga sa kapado. Okay. Madamdama, dir manong naming a page, dir manong naming a programa, ag subli akto in the Clag Breakfast. Thank you for watching.